COVID-19 irum ven na ting cha zitin da mask ning sang teng ni deadline ti mi kha kan rak lang tar lai sibik a mask ni deadline na hen je eng kan kut chang teng ni tol lai kan ni tol di in mask kha a hri teng kan tlai lai e a color ai the deu na kha lang lai ya kan cha lai chung ka za ha na kha chung lai kan cha lai e chon ka za khan ka zon te kha kut in tong al ding slai chon kan ni phoi tik a khan ka za hri te lang han kan tong lai e min thur punga khan kan hlan lai e mask kan ni te ti in khan kan kut kha chang te kan ni tol than lai HakhaNet ni lunglom ti in nen kut kan in tlai na tuten HakhaNet Thawngchimnak ding mi atlang pi krak chimlai UDP party lutlai ujomin thongjam mi asitia antlai chingram kul sung UDP ngol antimlo Hakha a damlo nak ronga tlun in ahar sami khotelai in aramin ha cha hop center hon aschang Hakha peng her lon khwa thliran ronga lo orok mi chin thak zong ni zo fel nak antwa Hakha khochung a phunglut lo in receive phun arak phur tu antlai twal chung thang grak chimlai UDP party lutlai ujomin thongjam mi asitia antlai chunram kul chung UDP ngol antimlo Hinsi party te au mi United Democratic Party e Myanmaram lutlai asimi ujomin chu thong in azam mi asitia thongni pakul September ni somthum antlai kauna in chunram kul chung UDP party chu ngol an itimlo te thong kan thai tlai atong mi ujomin hi yangkong ni tlak lai pengkom chung a mi hlai ta ya khopi chung pan hlai in a mi asitia thai asi atu bantuk in antlai mi kong hepe tlai in nak sangren ngai upa pakhatni zan sumilam prasad loka antlai ujomin hi mandale ubu thong in azam mi asitia thong thai asina in adikle diklau chu a fyang ri lau tia the voice media sin a chim tlai atong mi ujomin e party UDP hi atu Myanmaram chawza atlai leomi NLD party changa hlotdo palai angai tamchem mi party NC tia kan thai ujomin hi thong in azam mi le tulukram ri sina kat i tlai in Canada ram khosak le lamli khomi asi tia thai asi party lutlai ujomin chu tlai le taza choi atong kauna in chungram kul chung i UDP party na chu ngol lau in mai kan nor chinri kaulai tia hakapeng ramkul hloto number 2 in azom ding mi puram pengsin in thong kan thai puram pengni kan pu hi tlai nam han selo apai kan tilau hi party hi ujomin law ni dirmi silau in minung zala somnga ni dirmi asi party zong arok lai lau me pek somnak zong atu hi kan kalchu ma kau kai hoin ha chu san thang peng a azwam ding mi kasi i mi zapi ni an ka dirpi ngai tainak zong kamhu kau lai ti zum na ka ngai tia da hakhapost chim thongni pukul kum Myanmaram party tling democracy thim nak cha a UDP party in hlotu thuden somthum lapakwa chung a hun somthum lam hun riat an izwam lai chung UDP party hi tu ten thim nak churam kul chung a NLD party di in atam chem apen hi nak an si te churam kul thim nak zong lai in thai asi Hakha a damlo nak ronga tlun in ahar sami khotelai in aramin ha cha a hop center hon asichang damlo zot fa nak ronga khotelai in arami damlo min ha cha a chan karlak idin kho chung nak ding cha a nak hun thar tha tak mi hop center chu October ne khathong hi pakul in kho idor kho asichang te ren ngai tu sin in kan thai hi kong he pe tlai in hop center sak nak chu Australia a khwal katon leo in Patch Chimbaptip Church Australia Church Pastor Asimi Reverend Tin Kong le Khrifa bu heti in bia kan rak irwa nak in minung pakhata dollar fangkhat chaw I tho nak in sise kan ma in chungkhar ni kan ti kho to kan chwa nak in sise asham rak thok mi asi
hi hop center chu damlo nak ranga khotalai in hakha aphan mi klun in angai lo min ha chankar lak nak angai lo min ha cha a idor nak le idin chung nak ha cha a si hop center hi dot ni asi khan ruk a tia ren ngai tu pu chung huni da hakhapost a chim COVID-19 iron ve nak ting cha a zitin da kan ku chang te kan to la kan to tik a atlom bik sa kan pukul itol ding slai chon kan kut a chung lai ti in kan kut tong in kan sia pi kan kut kar la chon ka tiang he to slai ti in chang ten itlep than ding cái này kéo đi in khán, cái này đổ đi in khán, thà vợ chàng mình sẽ lấy tissue chàng mình in hộp than đỉnh. Hakha peng nhar lun khoa klifran rong a lo orok mi chin thak zong ni zo feel nak an toa thong ni pukul September lai kwa in klifran rong a hakha peng nhar lun khoa lo thaun ha lo chung chin khai rol arok mi hakha peng chin thak nak zong ni September kul kwa a zo feel nak an vetwa te thong kan thai zo feel nak an to mi kong he pe tlai in nhar lun khoa boy pungun chem ni klifran rong a lo chung a an chin thak mi khai rol arok mi pol cha a chawza sin a cha kan chia mi chu an hu I thong ni pukul September kolokwa ni a hakha peng chin thak nak zong lai ni lo arok mi pol zo feel nak an rak ngai cha kan chia le zo feel nak an rak to hi ani chan a thlau deuh cha a arok mi pol zong a thai tuk ti lo hi zo feel nak an rak to zong a bom nak le tangka ti ban tuk chu pek do asilo te da hakhapost a chim lo arok mi hi chungkhar thai khat ni an to mi lo asi te thong kan thai bom nak pek le pek lo ding kong he pe tlai in hakha peng ching thak nak zong lutlai u ye win ang ni kan ma chin thak nak zong lai kap in kau kek har nak ni an chin thak mi a sho har nak an tong an pachom nak tiang an hor swan kho mi asilong a bom nak hi pek ding le toril pek ding ti asi atun hner lun khwa hi chu arok mi zong hi a tuklaw tlompal te long asi te achim atu lo arok mi hi chungkhar thai khat ni to mi lo ekal hai ruk chung a asi fungvoi kong arok mi hi zatuak in prasad luk asi te kan thai Hakha ko chung a phunglut lo in risi phun arak phurtu antlai Hakha ko chung pirota sang Hakha kangkalam tuge chaknak thongni kumkul September nikolin riazan swimilam lekhat a phunglut lo in risi arak phurtu chu rian ngai tu nhani antlai tia thongkan thai hi kong he petla in Hakha pelek sakhan rian ngai u myun haini tuge hi zanfatin chaknak kan toa thong ni kumkul September nikolene riazan I chekna kan to nak a kumhlaisari asmi pa ni akhal mi kembu 125 kan kham a motorcycle kan kham I achung a thil aphur mi kan zau thil aphur mi hi phu ta chiktel 1 liter tlum zu lang somli kan hu I atu bantuk in kan tlai hi asi tia achim atu bantuk phunglut lo in risi aphur tu Tlong ukhi pelak ni case an tua piak I upadi somthum le paruk in taza an chwe tia hakha pelak sakhan in thong kan thai Zon ese kho chung te in chunga ding alang kan chwa tik song a max etat ding mi bu shell ding zon pakhale phai kan chambyak tik song a kutlai lo ding zon thil kan chok tik song a khan peru khlat in ding alang kan rak tin tik song a kan kuchang te idol than ding tutan HakhaNet thongkan chimmi chu hivial hin kan ngol ri lai dibora sungmi kase